Mijenjaju se vremena, mijenjaju se godišnja doba, mijenjaju se boje u prirodi i oko nas. I evo, ispod ovog vedrog neba, ispod ovog jednog istog sunca, koje sve jednako krije sve nas, događaju se različite stvari, različiti utjecaji. Pa evo, tako se i danas na našem stolu, u našem jelovniku, pojavila jedna kombinacija koja me odavno onako bila primamljiva i vukla me u avanturu, a to je štrudel, pita ili kako bi nazvali, plise kolač sa sirom. Evo, orasnima imamo divne, svježe, divne, velike orahe, kalifornijske. Evo, to su ti utjecaji. Potom imamo kruške, ne znam, Viljemovke, ne znam porijeklo, divne su. Imamo domaći sir i jaja od naših koka. To su sve sastojci, a ovdje je najinteresantniji gorgonzola. To su ti plemeniti sirovi sa plemenitom plijesni. Oni nisu tipični za naše podneblje. Inače se u društvu, evo, sa ovim sočnim kruškama, u tom našem združivanju nečega što nam nije uglavnom tipično za našu kuhinju. Kore kupljene, nismo se imali vremena baviti razvlačenjem, premažu se maslacem, a onda se opet plisiraju. Potom se dodaju sastojci redom. Ovamo je utučeno vrhnje, 2 jaja i posoljeno, zatim gorgonzola, taj interesantni i za mnoge smrdljivi i nezanimljivi sir, ali je fantastičan. Onda potom tilzit urolan u male onako trubice i svježi kravlji sir sa jajima. To smo napravili jednu kombinaciju koja na kraju ne znam kako će ispasti, jer prvi puta stavljam kruške u kombinaciju slanoga kolača. U stvari bit će slano slatko. I evo ovdje je trenutak kada se stavlja gorgonzola. On je meni jako fini sir i svi ti plemeniti sirevi. Zašto je to toliko cijenjeno i skupo, a s druge strane kad nešto bude pljesnivo, ono se baca i snebivamo se. A to ću još jednom poviriti kad bude imala više vremena. Dakle, između tih nabora plisea stavili smo svježi kravlji sir, stavilo se, znači, premazalo maslacem, zatim trubice od tilzita urolane, eto vidi se tu u presjeku, urolane u male cjevčice u koje ćemo poslije stavljati tekući dio. A tekući dio, to sam rekla od čega se sastoji. Sada sam posula malo lascem je u jednom receptu koji je francuski. Oni jako vole luk, kapulu, crveni luk. Stavljaju se i kolutovi luka, kapule, ali nisam htjela staviti, nego sam posula vlascem koji će dati tu svoju tako diskretni dašak koji vuče na kapulu. Potom se redaju u nabore te plisea šnitice, polukrugovi od ove divne kruške. Jako je sočna i slatka i fina, nije trpka i kora je mekana i zato je nisam gulila. Evo, ovo je opet jedan zanimljivi način kako ćemo se pokušati priviknuti na nove utjecaje, na nešto novo, jer sigurno ne vjerujem da su prastanovnici ovdje na ovim područjima gdje ja sad trenutno živim, da su koristili, na primjer, cimet u pripremanju nekog toča od mesa ili iznutrica. A međutim, nakon Rimljana itekako se cimet stavlja, na primjer, neću, sad ćemo taj recept preskočiti. Znači, mi smo spremni i otvoreni smo na novo. Ako je dobro,
Meni se čini da bi moglo biti. I moji ukućani koji su danas jako zauzeti, trče simo tamo po gradu, po trgovinama, gledali su sa velikim zanimanjem ovaj moj eksperiment. Evo sad, sjeckani orasi, ne mljeveni niti blendani, nego sjeckani nožem da budu nejednaki komadići i to daje draž. Posunula sam ih po vrhu, znači prethodno sam prelila ono vrhnje i jaja, posoljeno, prelila, a onda sam stavila orahe da poslije pečenja ispadaju tostirani. U jednom receptu, u većini u stvari, još se to prošara malo sa medom. Međutim, nisam se baš usudila toliko zasladiti. Dovoljno je da su tu slatke kruške i dovoljno je da ima onako obilato tog plisnavoga sira, pa ne bih htjela baš prestrašiti odmah svoje drage ukućane. Pred nama evo je već gotova ta divna, ja ne znam kako bi je nazvala, to je tako ta jedna divna simbioza, jedna divna harmonija voća, krušaka, sira, potom oraha, sve nekako to i jesenje onako i miriše. I sada ćemo se izboriti da izvadimo prvi komadić. On uvijek onako bude najinteresantniji, iako je kantun, za njega se često kuto tako od štrudela, uvijek se tučemo za njega jer on je uvijek najukusniji. Evo ga, uspjela sam ga izvaditi bez velike štete. U presjeku je famozno. Evo, to volim vidjeti slojeve, volim vidjeti boje, volim kad se otvori ta zanimljiva priča, gastronomska i oku, a pogotovo kad se proba. Pa evo, nećemo dugo čekati, probat ćemo i podijelit ćemo onda naša iskustva, jer ovo je naša prva ljubav, naš prvi zagrljaj sa kruškicom, sa ne kamemberom, nego sa gorgonzolom, orasima i svježim divnim sirom. A to je jedno zajedništvo, nešto novo. Pa eto, jedna ideja za one koje voli probati, koje voli onako znatiželja ih odvede, a pozdrav naravno koji uvijek. Budite mi dobro, budite mi veseli, budite radosni i danas ćemo mi biti radosni i veseli kao i uvijek.